2000. godine kao mladi arhitekt Saša Jovanović sasvim je slučajno ušao u svijet pekarstva. Sve do tada živio je u uvjerenju kako su pekarski proizvodi zapravo domaći proizvodi spravljeni na tradicionalan način, no ubrzo se razočarao uvidjevši koliko je nepotrebnih sastojaka u tako jednostavnim namirnicama. Previše tu bilo kakvih vrećica i dodataka. Ja sam živio u uvjerenju da mi jedemo onako one domaće kolače i kruh. I onda sam se upravo pitao o čemu se radi, zašto se to tako radi i počeo sam se sve više i više time baviti, to istraživati. Skupljajući polako recepte od none, pranone i ponešto sam, pekarski proizvodi postali su strast. I onda je krenula jedna paleta osnovnih proizvoda, pekarskih, dakle od 4 osnovne namirnice kao što se to nekad radilo, do isto tako kolača. Kako bi zadržali kvalitetu i ponudili nešto zaista domaće, odlučili su u proizvodnji koristiti isključivo domaće namirnice. Za razliku od onih, ajmo reći, polugotovih ili gotovih smjesta koje su uglavnom iz uvoza, jer ovdje u Hrvatskoj to niko ne proizvodi. Pa na takav način i propagiramo hrvatski proizvod i rad sa domaćim namirnicama. Isprobavanjem i kombiniranjem uvijek dolaze do zanimljivih proizvoda, a trude se spojiti nove okuse s tradicionalnim okusima. Tako da u proizvodnji imamo i zanimljive kombinacije čokolade i maslinovog ulja, kruha i peciva sa maslinovim uljem, ružmarinom, maslinama, drugim začinskim biljem. Isto tako i kod čokolada primjenjujemo domaće začinsko bilje, pa imamo kombinaciju suhih smokava sa lovorom, isto tako badema sa ružmarinom. I tim zanimljivim kombinacijama okusa možda možemo biti interesantni za neke poslovne poklone. Iako su kombinacije pomalo čudne, pa tako i ljudima ponekad strane, to je upravo ono što ove čokolade čini ekskluzivnijima od drugih, a nimalo ekskluzivan proizvod. Zasigurno je kruh kod kojeg nema potrebe za eksperimentiranjem. I mi dakle radimo kruh od te 4 osnovne namirnice i to je kraj priče, nemamo 100 vrsta kruhova, imamo ih manje, ali je to originalan proizvod. Znajući kako je kruh jednostavna namirnica, pogled na sastav uvijek ga iznova iznenadi. Kad pogledate sastave tih proizvoda, oni su, ne znam, 10 kojekakvih stvari koje se pitaš zašto u kruhu uopće trebaju biti. Smatram da je upravo previše kojekakvih dodataka u neku namirnicu glavni izvor, ajmo reći možda alergijskih reakcija, jer namirnice postaju prekompleksne. Znači, vi jedete jedan kruh i nemate blage veze što ste vi sve to u kruhu pojeli. I onda dođe stara nonica i ono čudi se da se naš kukuruzni kruh mrvi, ali ona kao da je zaboravila da je uvijek se kukuruzni kruh mrvio jer da on takav. A ovo sam ako stavite ljepila malo unutra, koja je ta vrsta aditiva, koja to se povezuje ili je malo boje u bijelom brašnu, to je nešto sasvim drugo. Ono što bi svakako trebali probati ako se nađete u blizini ovog zanimljivog obrta jesu Tinini Mirakuli bazirani na breskvicama. Meni su oni osobni bili ono kao u djetinjstvu najomiljeniji kolač koji bi se uvijek onako, on je jako težak za napraviti, odnosno kompliciran. Radimo ih tu baš na tom tradicionalnom receptu bez onih današnjih isto dodataka što se stavljaju njih. Kako bi se držali tradicionalnih recepata i zadržali kvalitetu, potrebno je imati i dobro osoblje koje je spremno raditi taj posao. Trebaš voljeti to i komplicirano je razbiti tolika silna jaja, komplicirano je izblanširati bademe. Sve je to puno napornije nego ono kad vi kupite vrećicu i s njom napravite, onda svako može biti slastičar skoro, ne? I volio bi da više ljudi tako pozitivno razmišlja i sigurno bi nam onda svima bilo bolje u Hrvatskoj kad bi znali cijeniti sebe i svoj rad i trud susjeda svakoga, znači biti ponosni kad vidiš da neko radi i kad on stječe, a ne ljubomoran na njega jer on ima, i onda bi se stvari, pretpostavljam, okrenule za dobrobit sviju. Vjerujemo kako će se stvari u skoroj budućnosti preokrenuti nabolje, a domaći proizvodi doživjeti procvat.